Abuso men kwan kwantuo. Emu won sense bibire. Emu yare. Nimu amane uno. Ti afia man kwata maklo. E Nyinsen Ne Awoɔ pre. Enu se onka sanwie no na wanya wo na no andro. Abuso men kwan kwantuo. Emu won sense bibire. Emu yare. Nimu amane uno. Ti afia man kwata maklo. Nyinsen Ne Awoɔ pre. Enu se onka sanwie no na wanya wo na no. Enti kwase da nwomre bia. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pre. Apono nwotwino. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pre. 106.3. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ. Abuso men kwan kwantuo. Emu won sense bibire. Emu yare. 106.3. Ti afia man kwata maklo. E Nyinsen Ne Awoɔ pre. Enu se onka sanwie no na wanya wo na no andro. Abuso men kwan kwantuo. Emu won sense bibire. Emu yare. Nimu amane uno. Ti afia man kwata maklo. Nyinsen Ne Awoɔ pre. Enu se onka sanwie no na wanya wo na no. Enti kwase da nwomre bia. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pre. Apono nwotwino. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pre. 106.3. Radio no na. Adom FM. Nyinsen Ne Awoɔ pre. Enwa na yede aye 16 no a yede abra wo da bono nwotwe pepe pesedia no ma radio no ada Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ bre ene yede bra wo na se anya ho kwan ne abetena ha e ya Adom bi keke yemfa sedama DJ Awan na nwum no de to ho nyina mu da ho ankasa akanya ya hope apega ya spirit no oh Diana ba na abegina ho no na yese ba fo chemensa ya dana se papa na owo hit FM ntimanya ho ne na ani enkomo ofa che nyame ya Adom amefro ne yedi nkomo nyame nhira papa ya da se nyame nhira pa enti de edu so no eye Nyinsen Ne Awoɔ dija wa na nyame nhira papa e wo nwomo a wonso ode ebiebie kwan mu ma ye enti sa fei na waba uko Facebook se see dia Jamestown Jeko e dia to her life ene nkomo no ye special children and answer special child nkra no bia ne die wawo abofra bi wo hwe condition bi no ne ade a wonte ase se abusua wo ha first timer ne ba bia ne kasa ne maye waye chese waye so the steps a woka hwe kra wonte odo ni problem ene ebe wie nkomodie no na wa hunu se obia ne ha waye wo no ne ha wo se wutimi etete abofra no free sub break was set non kono bebo no Nyinsen Ne Awoɔ so de kwa ma endpoint homeopathic clinic na da romania de Nyinsen Ne Awoɔ so ebro ba bia nti eya pomodin from uti kwa onasia nyame ya doma de pa bi chi o chena yenko endpoint yenko free screening no oba infections ahodo bebre timi mayen problems these are work rate me hard dwene nti yenko yesa free screening ni be mema no so yen check prostate no so brano check na problem bi enu ho ananko bibi eboboba ho no ya check nti ye behunu we nyina endpoint so ye ni free e the amount friend was 0244 867068 0244 867068 now on the endpoint akasa ene me wo me ankasa me Dr. Hilda Boy wonone kofari by JH Connect JH Connect dog and me chiao Efia me Jozo. Na bibia boko die. Nyame Adom. Oh, young girl son. Wow. I know Pinky Max. Wow. Yeah, copy. Anyway, son, because I may share pink. Me say charmity. What's the pink? Kakra wo mu me she nude bisa. Dr. Hilda Boy, Dr. Penny on also work Kolebu Teaching Hospital. On the Grand one or show me say special children son dey dana kuma so the production so tight. When Nyinsen Ne Awoɔ so dey
producer extra or your production keke na shaya kwa ne mabna chire den tinyami shramu dog mama samu akwa ababiem yeda senso se wajebre ne nkomo na ye de dog before ebe ba ho no ye pese ye ne obatan bi ono so wo special child edi nkomo na oka wi a ene ye tiefo ne ahwefo Facebook no behu ne nkomo no eso fi se wo abofra ne shu ne bind to say sebi obi ade beka so ye normal child say na ntitie mu no etie na bia wo first time na wo ba na bia abofra no ne niema ni nyina anye yie pepepe na ya na feel no etesei enye better sa ebia no wakonya bi wo abusua mu abusua no kra po ebi mu kra wahwe abema no kra agya wo mo ho ma wo ye ha Mr. Yedi enkomei wo beti ase bibi ntie nuane ne din pa de wunya nti si amoni din ya anye normal official yi na don't worry kra oba so na nwumre ye mo akwa ba yeah yada se papa ya ne ba ne na se utimu se hwa ne besie enti fante no na wotie enti wo de ka fante se de be ya ye bete wonka ye ya te se wo special child okay special child with 13 years. What did 13 years? 13 in January. Okay. Now, or your first child, na? I am a second. Or your second? Na first way. First one is regular child. You see, no, BBI. Okay. Okay. Oba na Bema, or second child, no? Bema, one thing now I am Bema. Into my two. Okay, Chay, then a buy. Pregnancy was just normal. Many problems, yeah, to the first one, many problems, yeah. Yeah, one of the me, be out here, me milestone, me, na ho, me, nancio, yeah, I am Mr. Child in sleep. Anyway, I experience in the Miami 6 year. But only by 1 year, 1 year, I'm on the app. Another one come a bamboo. And me see a shishin and you swap an oracle. In the Nangasana or Jay, only 1 year, 1 month. No, because on 2 months now, when I did no one. You see, oh, Jay is now, the only thing I there, no, Casa. On Casa, can get down, because off was not cut down, no car. And see, that was the only thing. Now, my case to the first, actually, no man, that must have. Na me you ko na free man come no fear no wish na to you ma obey for hot no work hard dey but again you no to pay o start go to kin it's not for man no make go do fear but na when you have so cra o this ye bibia e problem enti afi day 1 year honum bibia ye pepepe afi de na ba ye the only thing is there no on casa ne brother please only by 9 months no come on man that okay this year at least obibodu but only no bobia and original agora what can they repetitive play I go through obesity enter fork 9 Quantalado obesity now okay ABCD now 1 2 3 what's the no obesity ABCD a corner did the meet about thing and also when no really none song really no meaning like no autonym
ABCD and hospital, but my to be there perfect. Or to net to be a what away. Now I know my Najaya, a special ABC, but original brand only be a BO example, not a female example, and I'm not why it. Now, being like that, who or flap nurse. Original only be a enti se when you know now call hospital mo call we nom ni ade obi anka hwe ankyerɛ o e bia wo report ma wo ma anka hwe one thing about Ruben and autism. One thing about it there, you lab you back there over or your today our malaria malaria parasite. Now I can change the malaria. On indicated via niveau. A better I can text now or yeah me behavior ne too ban. It's the action on showing on casa or is a grass. Nanguti or pedibia or what's so wisdom. Only one probably the corner. Now we're pushed on the email. On casa. Okay, enti we kra dia fe na me musa wa de kode no condition no ba me sa waka wo me do na nka fe na me beba so enti na me pese me hu se ebre pote bay na fe because the oye ni nyina no won experience bi da enti no bia woni me se bay ebre pote bay na bia doctor ana pomodin djuma ni bi ka cho se obo no condition no autism. Okay, see na me ni ko pediatrician doctor no make a trip. No, so yeah, share that. Being for my one casa and some. There was a baby at 1 or 3 minutes, but from a P1. If we walk out, minimum cost school. But man, I'm there. Something was wrong. It's only 3 years. No, only 3. Now I'm supposed to go pediatrician. Okay, let's talk about say. Not to the okay, and can text now. They're quite a checky. Not to the okay, one cut and shrub, but I can't remember to say, she should baby, will feel what, say, or pedal catch a one now to pick a one more catch. Nah, and pay you put no walk around that. Joe, but you must be a simple. I can no one put a walk in the action. In the only 5 years, now I call doctor, I call hospital you are here. Now I assessment. Why you go for them asthma? Why assessment with the psychologist and everything? You want to work culture, the suspect, the hospital. But because taking us for 3 years. Doctor no ka tram there as what be I now into honest suspect autism. Na nyame adom se de ye hunu enti from 5 years ho na fe confirm say oye owo autism no ho no ekosi say na wo si manage no afa na wo experience sa de ne bi enti ne ntete enom ne ade no na etesai. No, yes, because over I was not the master. See, the first thing I made started the movie. Movie, to share house. But a reader, why today? Maybe I kind of not today. What do you know? A friend, the man of it. That was the feeling I had. A reader, oh, yeah. Yerba, that's what me. Them as you know, ya friend. Until you were the main dreamer. You it. But there was lots of therapy or trade. Now, no matter the level of the degree of the any special
issue with a child, no. On your therapy, or your better. More on ye there, a ball nash again. The oil will you, and a breath, and I had a man on board out. Indeed, may I respect you really? I'm starting one man can say. Now, many no call our meaning for our another place or your therapy. In 6 years, or your therapy 40 hours. We have 40 hours a week. That was before COVID. This year I don't into I have 40 hours a week. No, classes you or regular school. So this school time you are no one you to school. No one you know baby no about together. And one thing I may not be there, baby I therapy now, but from maybe was started before 6 years. Before was 6 years. Everyone maybe catch on that them or them problem. Into the earlier the better. Or children who appear, may look have when shade. My own therapy. And or before 6 years. Only before 6 years, or you're much better. What you might to that regular self. Yadase, papa, and say, Cassano, about what to make can be kakra. Oh, or to me, Cassa, or to me read, or to me, or ride bike. Nina, your friend, Cassano, your friend. My wife in there, as a friend of panel, one farmer. One out there, okay, no, all these are what you say in my rice. And she will be there one cup. A friend also can ride. Eka was Momo. In Kakanka, no, I encourage you. Now, lots of reward in a celebration. A friend video baby, hey, no, you want you. No, I'm in video packet because Wakasa. In Kakanka, can you have them there? Oh, at your casa. Yes, that's you know. No casa cry. 7 years, no casa cry. And she within 3 months of $40. Okay, be next good. I say, you didn't say awesome. I'm not casting and said, you didn't say awesome. If you are media, they celebrate. Video the Kenya. Give me a blow for that. Then when a casa, Obenya. It's not about you original when you not can use your way. Because Nyamia say, papa, but when you know, me so funny, easy, sir. They are stick baby tata, twelve near dear family members, friends, empo community, no more. Ebi a fan, would ought to fear, but and yet easy, sir. Oh, yes, papa, I can't imagine me, even in work anything, me wish that for. Because after what baby, sir. Today, analogy, and I'm talking about what to blind neck. Or to that friend, when you know in Afghanistan. Afghanistan on Tikasana. Where's the bank on to me? On to Mancadani, and year. They, what sensory sensitivity. If you have 5 senses, no, we now. I have a car one. Oh, like you so much, man. I so much. Or your duck. Taste. Bibi kasi or make taste and kasi noise. Jabana. Bibi can work at a once one. Noise can cry. Touch. Yeah, as someone. So I am putting one to be shattered. I turn a wife or sit no, so she examine. Medicine. Color. One color to be a shatter was a little because you so much. Why overwhelmed? It's a friend of one baby has no or a breath. Nanka saw the breath. Near for me and your own thing. Can it be your own nothing? Or you communicate.
Anti anwumre yemfa unsi hapa ne de nyame ase se watimi agina ma oba no ama nne na nka ni da so ni mo no eno otimi ye de akoda bia nso etumi ye no wasa sha afoforo no enkran nyame hira papa ye da se no nka one abusua no ho ye da se ma so bada ye da se papa Abuso men kran kwantuo emu won sensem bebere emu yare emu amane uno ti afia man kwata maklo e Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se on kasanwie no na wanya wo na no anduro abuso men kran kwantuo emu won sensem bebere emu yare emu amane uno ti afia man kwata maklo Nyinsen Ne Awoɔ pre enu se on kasanwie no na wanya wo na no anduro enti kwasie da nwumre bia radio no na Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ pre yada say papa kwasie da nwumre bia ma radio no na Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ bre obatan ene na kodi enkomo fa ne ba na oye stronko e won ba odi kan mu say a special child na we no oye autistic child say enkro no bi ha na ne nsa ontimi ne nan bi kese enye easy bi wo ya chiri ha ya wunya bra fa kokomlemle ha na so pe bi a autism nkro no ewo no akwa wo mo hia nsuo pa nsuo die omo hia mo dog mamu akwa baby gedas nyame show papa bi nua ba no na me masumu no bi wo ha na emu enna ho papa ba me show so tie na sem no kan ye no ebrebe ne ye kase akra we ye special child ne ye kase akra ye patche say okay so ye kase akola no ye special child ni aye kan nyina ne se akola no ohia emmoa mo anasronko ansa na watumi aye niam akola bia betumi aye akola ni problem no ohun intina specialness ni nyina ne se ohia support more ohia emmoa more ansa na watumi aye niam obi atumi ye no bi no eno na eye special child na ye kan special child na ahodo no ya chichemu ebia akola owo ye beka ne se chronic illness ye fansa akola owo cancer ubetimi akasa sa akola no oye special child akola owo ebia kidney problem ubetimi akasa oye special child akola o sanso wo ebia yare bia ha na awo ne ho ache ebetena ne ho nso ache ni nyina oye special child afei ye kan akola owo special child akola oye special child akola ye fansa na adwene mu ebia yare wo ho ana mental illness or no ye special child akola na disua no enti se akola problem ni ho na just akola or learning disability and intellectual impairment no or no so ye special child akola or emotional problems and psychological problems emotional problem special child emotional problem they no doing say niema ne doso to da bia na divorce because na problems be niema na ye fa ne normal no enye obia ne nya ne easy sa enti no enonom no etumi de problems e brain kola no na so munya problems na ebia na ye de wo no ebia na ya mfa wo no bibia onyini mu no e na e ba but dodo na ye problems ye dia wo okay enti abata ye hunu ensonson ye no akra ye kasa ye special child ye mra Facebook Ruth oben ye bo awa ha ye da se Ruth se wo so agebre share stone gade yayen yeda se enafe awujake delali wobrekum ono so share watchia ne sweetheart princess afo akwa Desmond enso share wo Tamalis net flat nyamisha Faustina Yamfo enso chia ye na Mustafa Med enso chia ye wo mafi
Kumase and Priscilla Boache and so Chia or France Yamisha Papa and a dog was sit dog or fe. Yada Sinti also bra Facebook Adom 106.3 share na like enough if our comment guha ebia wa the way akrane actinum near their own tiasia and nebrano aso say a di and come tie ma me no sa wote say de ma me na Canada sanko to na si jeje mu a ebia nkene ne bai wa nu ha ye wo mothers ni bebre wo hono mu a omo hu enima ne ma bi se wo mo mofra ho na omo jai because especially the wa woda kra wa nya problem or the ko share bosomo ba na nsuo ba na sa ne oma no by man se wunya time a ebia obehunu adekode na ya so anu bibia ni ho aduro eni ho nti ye de nua ba no asenti wo bibi sa che wadwene a ye bie phone lines na wo Facebook announce so wo de aba dog ma yen to so na yen hwe science be na beda die yeni aba we die ne ye autistic child na say no features na to say sa nkwada no say na mehu say we autistic child in kola wo autism no ne di kan communication or how omo kasa be ya kasa any on say communication and ankomodie no enya dia obeka nko a dia obeka ene ne bia unka nyina o body language and say dia be ya so obi bu ani chi a unse nipa no obu ani chi into body language ne kasa ni nyina problem wo ho enti no be hu say omo kasa no ebi wo ha enhyada mba papa ebi wo ho ebe chance na aba afi nso so sene omo fellow nkola ebe nya nkuta hodie no enhyada nkoso sa omo prefer say omo nko a ebe di omo agro omo nko a na eye omo ade say ade na omo hihye omo nko a na eye afi apart from communication almost sound to minya repetitive body movement into maybe ana akola na ote ho no na che say oroke or okonachi no or like oti akonwa ni na okono like or roke into rocking maybe ana nensa fa baby na or flappy into no to minya sa repetitive movements no uye no to nchen ya to minya obi wo bia na epilepsy ana convulsions no estro ekeka no eka ho obi wo ho a ebia na we ADHD ana ontumi ntina fa ko ADHD attention hyperactivity disorder like ontumi entina fa ko gidigidi on namsa obehunu no ontumi ntina fa ko obi wo ho nso so a problems bebre etumi beka ho intina your friend autism spectrum disorder no intino ne edi kan ye communication problem no na ne ekika ka ho ni nyina unza na o ka se aduane no ontumi ndi ne papa omunya sensory problems hypersensitivity inti aduane no texture no kra no ebi akoko awowo no mu a wani age awo no ebi ana ono no ompe ebi afufuo ni a ebi ana ompe inti ebi a wasa wo blending aduane ma no ne ade inti omutumi nya saa problems so eno na ye autism na send your kan no for autism no enya say bia obeye lab bi na ode ehu je say doctor any what na say wa heno akola no send ya oye ne niema fa na wa ye assessment no into nya assessment na ansa no betimi aka say bia akola we ebia autism ana oni autism ebia ye mild ana say anooding into no assessment no ehu hia pa na we autism no to nchen ya eniama bebre enso so to me ha nkola no say obi wo ho bia na depression obi wo ho bia na anxiety ana mood disorders depression akola to me depression ebia na waye mobo ompese obi oni obi abekasa nkola yeta abuse yomo nkola child abuse and child neglect akola ebia wo no tisania akola na edua na wo bu akola na wo bu obetumi ama akola na nya mental problem depression akola won dono odo bia nifie ho unhwe no uma na aduane ndi unya emre ma no one ne nsre one ne ni agro sankola inso tumi nya problems and I thought that bia ye ka ye feel say bia ehiafo nko na sebe
omumano omutuminya ebia mental problem and omutuminya ohaw but esikafo no so bi wo hono mu a sika na yedi akira pe enti no ye nyamre e man kola no enti no neglect no e kire say emotionally no wonni ho as o sika wo ho de but wonni ho enti akola no feel odo a woman no feel presence sanya man nyina betumi atun kola na ko mental problems mu amomo ababaye special children here kan bi ntin kola nso tuminya mental health problems. I see niama na ebia ye dia wo akola no te se bia ye wo no na bia ne organ no bi sanya etie no enye saa na wo sa etie ne ade no eno nso so wo ho a ema nkola no eye special children ebi obi wo ho a ye be wo no na ne nan no half ni ho ohun bi oho ebi ana ne nsa no half ni ho ebi ana ye be wo no na na chi no bibi tua ho ana ohun intisa ne ma ne nyina nso e ma nkola no ye special children inti no a wide range but ne nyina eba besi ne se akola no ohia extra help ana extra support inti no oye sronku oye special ne specialness ni nyina ne se dono sronku mano emre sronku invest sronku e wasa akola nim na ontumi enye yie ma sempo enye yie 100% a ebetumi aye better chance ania ye won but me hwe as so special children no ebi mu de omutimi nya no by birth ebi so de no omu benya no whilst ya wo omo abanti ye hwe by birth e de na yenye ana why obi bia because we cry dey o se bibia o ye kama enso e de na de sa o how no beba enkra no so se bia offer autism ne other special enkra problems bisa no ebi mo wo ho no mu a ye beka se bia ye hereditary ana e wo moja ni mu ana bloodline ni mu na ye de awo inkola no ebi nso so wo ho a bia na nyinsen ni mu ebi ana maame no nya viral infection ebi ana ho hye kakra bi rash kakra bi ni ade na afi affect akola na oda ye fun nim no na obewo no na ebi ana owo problem etoda nso so a enuro a apemfo efa no ebi ana ansa na obenyinsen na ebi a owo convulsion si bi na owo convulsion edro bi a efre no sodium valproate so ansa na obenyinsen na wasa wo doctor ehun say wo pese wo nyinsen especially so wo adro bi so a e wo so ma doctor hu na se adro na nya ma nyinsen a na ya hwede a ye be ya afa ho ansa na nyinsen na ba betom inti no nyinsen no en wo say yetena sema ne be ye impofrim nyinsen e wo say ye plan ye nyinsen ansa na nyinsen na ba afa wo nyinsen a enya adro bia na wo befa obi wo ho si o we sa hahama we sa bibidro we sa drugstore kwakoji we na no debi opimfo enya adro bia na obetumi afa esanse adro ni bi wo ho a ebetumi aha baby no e wo yefnunum ama eniema asesa ama niema akobone nti enya nnuro bia na opimfo ebetumi afa na se ye wo akola no wie a unse ni wa akola ni mu no ne baby yenum no totofin sa no omo nso tuminya infections ne niema se wo nya akola nya te se meningitis and infection wana adwene ne ho a ebetumi affect no se yan treat ni ya ebetumi affect na ma obehu no na ne ti no eba be ye kese ne friend hydrocephalus no won say aye kese na kese ewe no won kese pa na se nipa mienu ne som won enti no eno nso sa no e ya ade anka ye betumi asi ano kwan won enti na ebi mu wo ho a ye betumi aye bibia afa ho ebi mu wo ho no mu a e din se wo betumi aye bibia afa ho te se sa hereditary ones na ne wo bloodline nim no e ye din but se enura ma me befa ana kola e yare a wo de ne beko hospital ahwemu amayama ne nuro no pepepe no sa ne ma ne betumi aye e de abo emofra ne ban enti na ebi wo ho a ye betumi asi ano ebi wo ho a e din se ube siano na ade ba ko nso ampesa me kaka ho ne se wo akola na so hu se akola no ebia oye different ana oye special ana bibi wo ne ho a unshada enye sure e wo se one o doctor ana ne o hwe wo no
was so ne kasa na empempi wo hospital la send ye hu say akwala no problem wo ho a ye better problem ko a ewo ho na ye ne wadi nkomo na we hu options a wo na emu manya say bia akwala no wo no na akwala no wo problem no o kwa akoto na twene ana o di na kwa akoto nsuo bia no amansu aba befa no da bi ye nyane sa akwala bia eye nipa na nipa nso de yentu nipa ntwene afi nso so wawo akwala asa enye se bia waye boni binti ena akwala na ba be yesa de bi obi wo beka se maame no pemema dodo opemema dodo nti na aba aye ne sa ana se bia boni bi okoye ye na ye tua ne ka ana se bia beifo bi na nyinsen no akwantuo no ewa ena nyinsen so se ne etie no bibia betumi asi inti se unyawo de ubenya bia no mefa ne se na wadanya me ase na de betumi aya de aboa wo no se be ya akola no se be yi a ebeye ye se nye yi nso akola no benya comfort until se nyankopon be friend no ye be boa wo na waye nemo menya wadwen se okwakoto akola bia twene ana odi ne kodunsi ho se on finish akola ne ma eto da bi kra omo bisa yen hospital say ye ntumi nya akola no hwe na because I na me ba be say so until say akola no be do stage a e bia obete say o kasa na kasa ne ma because onim so at least akola bia ne time or static kasa but by one day at least obete mommy ne daddy bi dey so oka nti e wan san na e bia wadwen be ba so adana bibi nc like beginning we are 6 months hono mu na 3 months kura movement bi bibia nsisi wo ho ma hu say akura because yekọ baby e check miamia nkura adana ye hunu bibia till be after 1 year na 1 year they said na is asa ko nanim dodo it depend on condition no ebi mu wo hono mu a ebeda ne ho adi wo ne baby ye no mu kra no be hu say abofra we de problem e wo honom inti no wonim se ni nyine ni mu no kra no nim se so to minyi mpo dia wonim se problem ebeba na ebi mu nso wo hot say autism ne developmental disorders no dodo na esan se e development and a development ana onyini ne nso so no e mre as a timetable da ho enti no set aside time no anso ama na mpa ho a untumi nka se problem wo ho even though ebia ubenya sign kitinkitin bia betumi atra se akole ti se akola no wohwe na so onhye da nhwe wanim onpese obehwe betumi ama wasa se ade ebia na problem e wo ho ehono parent ye ni ko ho de se akora nhwe wanim a no ya adwen ko ho we sure say ye hu se akora no hwe anim ji se bia wo koma na aduane bi ana wo ne ye na wo nhwe ba se wo do be si ho na wo expect se o hwe wanim sa no ye disa anhyehyɛ no so ye hunu ya notice side no omo wo experience say omo wo madada no say akola no first one second one wonya sa problem no na number 3 betom na number 3 no hwe na eniema ni bi e different na eno no sa no easy some be notice sometimes so no omo to me the nkola no e compare e neighborhood nkola like bia asumesiba ana ya amansaba na adwamansa like osha na onu no ohun say nanso ne de ohun say enti no omu notice difference no the only thing is that sometimes no omu ntufu anamon ntem ana omu de call all the wrong places and some omu de akoba bia e was omu de call onya hu say difference bi e wo obani mu ana bibi cause wa wonti ase a e was obomodin etutu hu anamon na de call ayaresabia na yetumi ahwa ma na ayaresabia nso so no ne papa mu ne sa wo ba bia ubenya pediatrician na doctor or hwenkola eno no ye better se wunya bia doctors are omo akọ medical school ni ade omo wie omo nyina nya training in pediatrics no enti no eno so ye just say ne wo bia wa specialize in one field na say e ho na asem ne wa
better say within the back hall into the connect to mu now heard na say on shada hu so ana omonzo shada ye we a on mama krata now they are kokesiem now akwa hu pediatricians and as a neuropediatricians na yetumi ahwe ayenhwehwemu mo na emmo wase ye de boa kola no na ye de aboa no unze na maame kasa no ka say early started therapy in term no eboa no yare bia early intervention eboa so sha situ ho anamon in term na bibia wasa wo ye no wo sha se ye in term a eboa ema ni si eniema boni bebre ano kwan okay but yen hwe nkora nso a say omo nantentem wo say nkora no bi omo nantentem akora yen hwe say time be na wo say hu say eso starting nante na edu ho na maya yetu ho anamo normally I call by 1 year no usually by okay my mention so I call from 4 months 2 months actually be hu say ne kon no asha se ejina okay by 4 months utimi hu say ne kon ne mu ayedin by 4 to 5 months ni mu no ote ho no mu ay bia odi bibi ato na chi by 6 months mu no ube hu say onu nko a to meet na say onya by 9 months mu no 6 months mu ko na wa sha say area onya by 10 months 11 months no na wa sha say esuso eniema mu edinante enante inti by 1 year no dodo na anante say by 1 year 6 months no or nante ya na ne onim say problem wo ho a ano odin inti na wo say ope emmoa emasa akola we okay wo inti no wontra ho nche too much na wo hu say bibi nkoso empempin so no enya ade ba akopɛ ena eba na bia bibi nso sanka ho dudu na ebeka say bia global neurodevelopmental delay na che say enye nantie no ko ebia nantie no problem wo ho kasa no problem wo ho aha ontumi ndidi ebia ne sania oni others no interacting so asem wo ho ohun intisania mani nyina yehwe okay na speech no so said the enua ba no kan ye no on say ya na maamefo no de onya na mema nkasa ntem ye de enu ahye yetirim nkura ne kasa mu no ya na start time be no hu say aha me be nkasa de ene o se me de no ko hospital say from by 1 year o better say omoka mama dada from that time no by 1 year 3 months 1 year 5 months no dear I was so to me kasa mama dada anyway no say bro sa nature say was so who say problem abaho yaba okay now what to do ho anamo and to say speech therapy e wo honom o kan kakra efa ho ye betre o said ya was say who encourage akola no na washa se akasa senia obeye no wo fie speech therapy no o got na ho na wo hwa efekeke omunya abutre ema nkola no etra awofo ne nso esan se therapy ne de ube untumi ntina ho the whole day aha inti no mo kire awofo no omo kofie nso asane e wasa omo de kire nkola no omo kire omo ebi ansa na akola no obe ma ne nsuo no ma ono ankasa nka ebi a nsuo ansa na odi ama no na afi wo de ma no nso aka nsuo me de nsuo na o kasa eniama na ya fa no normal no se asemu amba hu se sa e hu hia sa ohun enti no sa niama ni nyina therapy physiotherapy nso etoda omo nantie no ye problem no physio kakra sa inkola ni bi wo ho nso so at the cerebral palsy omo nsamu ye din omo nan mu ye din I stiff enti no yeah physio enti no no so no wo sha se entamu a enya stiff dinding sa ohun enti physio no e be condition anu ya din o why a disability foi e bi mo de wo ko ho nya easy kura about time bro special children nkwara no enye easy so wo de kura de otimi nante e ma ne nsa no yo okay na e bi mo this year peja wo mu ebi mi de wo ma share kire sa no de enye parent ne fault utumu say no de beginning na no sa na ahyase no krabra mu ne ye hu ana ayesa abaye ntime nye hye okay aha it depending I told you yare na nkasa no ano odin ana damage
course sa insunsan so aye hu no ano odin nti eno no sa de obesuso ano kakra na wa hwese de ebeko nti na bi wo ho a wo hyase entem a obetumi a but ebi wo nso so a ano odin free ahyase no nti akra bi wo ho a minim why enkra ne ba ko on the oda ho sa o ye da no ho ye te no ho wow wo ja ne to ho abebi obeja na to no wo kwa ba beto ne sa ye rade hu ye mobo abatan no ye sha se munyina mo hwe na mutie nso why a disability ayi ma mi du fie ne team ni nyina nyame hira mo papa ne adwumaden a mo ye nyame hira mo na adwuma no enye bete se wokọ ho mo bi na hwe nkora no a ebi mo de ye ebi mo se ya nka nkyerɛ kora wo hu no mo da ho no ni o mo agese ya suso mo mu no na no aban mo abia ni ho masa nko because our parents no mo ntimi nya adwuma nko mo awofo mo special children mo ntimi nya adwuma nti den amoye eno no I'm saying I bet me I can more advocacy because unse abroche minim say yes mpempi no support omunya support fi aban ho sika ni ade ba e de share parents no ene nkola ni nyina but ha no men share da ehu ne sa enti de bet me I ne say more advocacy ye beka ho asem more minim say parents no e bi so groups ni ade enti lobby na ye gender and social protection ministry so na ye hope say ye ken na che say omu nyina nso tie ma ye no correct na nia omu betumi aya ka ho no omu aye because enyemre na obi ani ho a obetru say sa life yi e no pese bi aneba endi dem ana yare bi nka ne basa enya ba nia ye nyina ye betumi aya e dia support ye omu no e wo say ye boy ye humodin na ye afin so no wo hu say system nankasa no to say bia accessibility buildings ni bi wo hono mu a wo mu na say wo wheelchair mu a enya ade a obetumi adu ba bia e bia entrance okra wo ntumi for instance steps na ni ade and when nyina so no laws wo ho anke wo say eye enforced emma nkofo am wo disability say be ya obetumi enya access ni ade intino eye adwuma no so chese enye yen pediatricians in Ghana Pediatric Society of Ghana for nko lawyers ankra nyumako journalists say nia wo ken ohun ye nyina ye wom esan say and then ye nam ho oti ase obi wo ho no mu a na ne ho ye suddenly accident ana afi ne nan mienu nyina ekọ sisi a we hu say sa na nanti a otumi nanti ko adwuma fro stairs ni ade no sisi a ontumi nya bio na chese waka dem ana enti e wose ye hwe na ye ka support systems a ebeboa ye nkola omo special children ni eto da bi kwa school fees no anu odin ba bia obetumi therapy enye free enye easy enye free ni boarding dog me phone lines no na me sure say parents ni bi ho no mo a on pese omo e de won de ba happy birthday nko ma me ntafo yi Mrs Patricia Boatin Auntie Kakra wo Ashoman Estate wone Auntie Penny ono so di Olivia Daida kon ono so watama committee 2 nyankopon enhira mo pa mfia monyen on time se no 2 mamo na munyina ho ofese ya Auntie Kakra wo Ashoman Estate wonu nua Olivia Daida kon Auntie Penny ono so watama committee 2 happy birthday nko emfa mamo Florence Morton so makeup artist wo multimedia ha na Florence awoda anti Florence ebi awo bia nyame show na onyo kese pa mo Facebook nso nyankopon enhram ya bia phone lines no 0302216561 0302216561 0302216562 nti wo ba no low radio na mayen kakra odo ya moajo low radio no maye ye pa show low no Beyonce ni ana hello low radio no maye ye pa show low no maye hello one ye da se me yentie o me fresh for dia yo yentie o me kitadi
maybe an after over 5 years. Now, easy. That is my melody friendly. If I send me 2 hours for the if I allow a young common shedding, maybe a man can shedding. John, because me was my best 1.5 years. No, not all. It goes to the still alive. But maybe the far herba never 190. You say 190. Nyamia so na herba ne boa wo but doctors there. Nyamia Adom na aboa wo nti yeda se koso na hwe ne ye ma ye wate yeda se papa nyame nhira ofofro nso wo ahoma no so. Odom mu adwo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Oh, Jo so papa na free here nwumre. You free Amazon Adom. Okay, Amasaman pacho yenti o. Yeah, me wo abofra ne nyame Adom le fa process mu ana sisi owo example kibi. Okay. Na my sisters too you me here ha. Ba ko die ene nam 25 to 27 our share them. And a back also the nam 4 years or no about I didn't want to watch the and the comments on your the cup of more normal. It is a bit of 1 minute natural much more. We did just say, Miss Colibua no Beconia show, Monodo Maco Hospital. Hospital. You almost 20 something when you are roof, you know, certainly was board near Maria near the Sabbath. I was say, one when yan on catcher or more honor. It does all more hospital near the for physio monum near dear. Dog on so at the Bibeka Huntia does so afraid. Yamisha pa. Offer from so a humanoso. Or a memoir to Nyinsen Ne Awoɔ so. Pacho, good evening. Major so mamma now free here you may. Pacho, Miss Free Esther. I then some pacho into. The Pacho I call 1.5. I am a second child. Now, I just realized, or no dear one say, but on to me in Casta or Tibi, Bibi Obekedia or but I responded with 80 me at the age of 1 year or until 11 months. But medicine for hospital. No, mostly there's nothing wrong with Bibia should say if the member said enough mammy and a member almost on Pekata but but July now when you're 2 years. The only thing or to me can or make it sound of mama by no car on canny. But oh, ye be grow or name or ye be okay, but fine. What do you know? Maybe and yet the yakasi any be, but Dr. Betcher or no obey ye are no dear mamma. See, you can say, said, the baby or one cap, number of me, Piemontra, Mate, hammy, and now or you need touch the master. Oh, you need to touch your master say. No, recently, like 2 months ago, my realized saying, or you need touch my babble. To say, be our we are now, say. There be on rate, but to say, yes, we are rough, but I now chicken. Okay. Dog Bebo, me da se papa. Me pacho. Ofo Franso ahoma so. Odo me mo adwodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Hey, wala ni munya kra. Hello. Yes. Me pacho. Good evening. Good evening, ma. Me na free here. Me pacho me free bunso. Bunso pacho yentio. Me pacho me wo abofra bi ho bra me wo no non-tester. No nya 2 years and I didn't chance here. They say 60 years.
on to me no ho hwe o menstruate amia o pesi adidia na o school obunso tafo na kasa no so ma on to me ka hwe apart from ma pe so media no ma bono ho kasa this is abia ma me ho nyoma nyina mpozi kasa kafra na wo de bibiduro frɛ mo ho se ba cho Debbie hospital we sure oh no cry na hospital be na ade ne koy na mo kan de ba cho no Koforia Central Hospital se me koy no me cheche mo che doctor no na o ma nurse for me no ba ko gina right ba ko gina left no more de ade be boss to say don no no de we twena ni ahwa hansa o tisa noise na no twena ni kasa no de ote obete ba wonto menka no se bia ko hu speech therapist ana bibi e pa cho e hono ano to me aka hwe ankyere ni na what now 15 years 69 enkechi ebeye ti dog wa ha o betu fo na fe ya hwe de ebesi da se oh kafra shine for last call amaye odo me mo jodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so. Hello, ma, good evening. Me just so no free here. Asawan ka si Beyonce. Akosua Beyonce ha adwene. Me dia feel name. Hele aje mensem afia papa bi me da se na yentie we. Oh, ma sa na ma bossy. Me ma me we no mo say me bibia no ma by me di 1.5 na me ni kasa. Na person this other person say me a special chance. Na say me na say me wa me pa no obeso be special na say be normal. Hey, Beyonce the wadwi mu do doctor be here normal ate. Say we free special child in mokura ate. But na me shira papa. Na me ya hokura. O bare what we free mokura wo be ware no wa wo ba nya special child what? Amen. Aha, na wanya bia na. Oh, that. Dia. Na dia ne. Say unya yi bia, obi ama ma ne da ho so mani jo ho. Hey. Ati. Nyame be ye wate. Yeah. Say unyini bia. Oh, my 19. Oh. Try kakra. Unya yi a 24 or 5 aha, ho de. Yeah. Na nyame ado. Tina ho me ameba ho se na nse a oba last year oba ha entutu kwan bebre why me da se nyame hira de panche why me da se dog anti yenyi me bai adie anoma kwa Beyonce kwa saman kesi Beyonce na ono na kasa no ono so ye special child opese ohun se nyame boa no na oware na owo a ne ba nso benya biana enye automatic se ne ba ne benya bi ejina adeko a de on obia ne specialness ne ba say bibia one moja ni mu a hereditary na ebetumi aba ne say ne ba ne benya bi ba nya sa de a enya likely say ebesan ato aso na ante ba ko na o ka say ne ba na nya 15 years 16 years baby a do no ebehia say obesan akọ hospital akọ kan na asema na ne complain na ya sha se free ho rehabilitation at any age it can be done. The only thing is the younger now said the earlier the better. And so wherever akwalane do rehabilitation can still be done. And ba ko yenu aba na ba no 1.5 and 2 years. Ono do hu ne ntemba akra no di agro ye bibia kasa no emse ma pe no so otimeka inti no ono nso so sa obetimi akọ hospital na waka na asem sani akase kasa no nko na ye problem no me suspect say ye be speech therapy amano but onko na ye nhwe no examine akola no na ye nhwe senior situation etie se bibi can speech therapy ne ho a ye be ma na ye eto dan so a ye hearing assessment ne so even though e bi abaka se nipa ne ta asem no just so that ye betimi aka se ampa
oko ekoye hearing assessment no akola no ti asem pepepe ndi no so ti asem dia na je say wo so tumi kasa na ye the speech therapy no aka ho so ti asem nso no hia ebia hearing aid na bibia ye the best say be ya obetumi ati asem na wakasa but some interventions ni nyina no the earlier akola no another younger akola no ye no the better say be ya obepick words ni ntem na wa shase I can't tell. Okay. The questions ning na no. Omo frey ne ye omo wo bi. Papa be frey. Papa na ono ne ba wo bi wa hwe ne fine but in the community ni we hu nipa mienu bi ba ko nya 25 ono de we assess ne oma na ba ko nso 4 years but omo fa no nko ba bi o hye okay into no 20 something year no onya akola bi o into odene call impanifo mu a na conditions no edoso into no kwa na ya share your tear story no ya he no ebia na ye mental problem ena nipa ne wo intene ne sans so no edra ohia se obefa na ama ebia gidigidi ya na ba form no ye de be ma no se be ya obe settle down afa 4-year-old ne so se na ye di kan aka no the earlier the better so mo de ne share dem me ye mama ye nka inkola no insha them because one inkola no crown even though omo ye special children and now omo war issues was say ye bo omo coming out of no what didn't share them sir akola bia here agro akola bia here nipa oni omo ebedi nkita ho kakra enti no mama ye nka omo ensha them ye ma omo ni nipa entina na omo hu nipa afi nso ye ma ewo hono ma omo ni problem no e was say a trauma say in some fingers 5 no ni nyina anyepe so hu akola bi na owo problem and now ye special men hro no ana men di ne ho fel men hwe no some way men yes usuo to me I was say hu say nipa no so ye nipa okay dog me say mre no aso awie nti ene ye fancy ha ho asem e twa to be na be ka che asem e twa to ameka nyina ne se eye odo any fellow feeling ye be ka ne dey unya temama tema na omo a ewo inkola omo wa special children no enyamre ma omo inti no yen do omo na yen boa omo na yen support omo na omo ntumi enhwe omuma no no munso ntumi nyi emameye empani a omobeboa Ghana amagana ayeyi Dr. Nyankopon Show papa Dr. Hilda Boy ewo JH Connect ukọ no mu a ne o mentor obiye bi ene youth no obiya person yes Dr. Hilda Boy na o ka say betesa Mr. Wunya no a na wa mentor kama na ban health no bibia watimi abo ba wo Kolebu Teaching Hospital or pediatric unit and ankra no ho child health department yami sure frɛ Dr. 0244867068 0244867068 na yenko share screening no ema ene emema enyina na entime mo ayeda endpoint homeopathic clinic say papa se bribi oboye chidom na enkoma etise unsu nya bie 0244867068 yenko hwe prostate no yenko hwe infections ahodo no na yenyi free ho ha na brema kwan na yede Nyinsen Ne Awoɔ ACA Dr. Shine Akwanyamisha Dr. Hilda Boy Nyamisha no production Nyamisha Mabna Duwa Mankwa Nyamisha ne nkwada no nyina James Town J Co Nyamisha so dey into Facebook mo mo comment ba ye share yen so Nyamisha that's an enkwane ahoden wo ho a ye be share